So, nagbiit magayang. Kung ano na paot. Nawa manan, di katwa dito yan. Anyway, agbasa alata ti pangablaw dito. Nagaduda. Kuna na ni Christian Paul Lazo, kaya yun kinating ang mag-request ka man jay bilit ko. Itanak man lang gawin na makabuya ti live yun. Yung mga nag-unay kuyang God bless. Blessed Sunday kuya yun and handsome Jem. Wow, handsome ka no. From Benelda Aguda, watching from Qatar. Gano. Good afternoon po. Kamusta kayo dita kuya? Pa-shout out nakman mo kuya nga. Gre-review mo nan kin ni Lolak nga Mercy ta sobra busy naman nan. Check game ni Precious Tikawayan City. Thank you kuya. Ay kuya pa ikablaw man dagiti antik nga ni Auntie Inga, Auntie Ibe, tas diya kasinsing ko ni Jamaica Olarte, kini Antik Alice Blikaw ano, tas diyan kanakak nga ni Ersing. It's me Mr. Dream Boy ng Kutog Grande. Kutog Grande. Hello nga pogi, ananaga na ta FBU, it's me Venus Pasqua. George Serial sa po ti Facebook live nga ayan mi. Paki-search yo lang tanong mo buya da kami. Ti live. Good afternoon po para guys nga po yung bulan. Salamat from San Manuel Isabela po de Guzman family. Hi Idol, pabati naman po sa lahat ng mga taga San Guillermo, Agiaman, God bless po and more power. Talaga nga nalaing tipuli mo Marcos nga kanta. Cloud di Cloud na 9 Rojas Isabela. Yes, Abong, isong please feel free to join our search for Ilocano Idol 2019. Nain, tala mabasa atin Kano naman ay gandang hapon mga idol, galing ni Amy Marcos Pwede mong pakikanta niya yung Disa din nam, ako nagbasulak, ako mutan, nagawid sana na. Wan, Nagawidan. contestant po pailaang is una limited pailaang po ti mo bali na kansunan. Siyempre dati kay kuha na laang piyesa na laang. Rod, ana. Nambangal daw yung mga idol kong gwapo. Request na man Oklahoma kin bukal-bukal tayo nag-request Bong Blast. Tibakulod, Kawayan City. May nag-text pa kayo Mr. Emil to. Ita, official text line tayo. Sa text na natin kanya. Okay, nga Rod, iti official text line tayo 0917-150-0361. Lupuraw jay bukel, tambo-tambong. Nuna labaga jay bukel, bugbugayong. Nuna ngisit jay bukel, takit kalbing. Nuna silap jay bukel, ukel, ukel. Nuna tangken jay bukel, ay nyug dayta. Nuna silap jay bukel, kanatis dayta. Nuna kulog jay bukel, ibong dayta. Nuna kuti jay bukel, sikog dayta. Lumapis itja bukel, ampas dayta. Nuku ribet-bet bukel, pasas dayta. Genu sunggar bukel, mungay dayta. Nuna uneg bukel, mani dayta. Puraw jay bukel, tambo-tambong.
Nuna labaga jay bukel bugbugayong Nuna ngisip jay bukel takit kalding Nuna sin Okay Mayawang ito Nuna tangkan jay bukel ay nyugday ta Nuna silap jay bukel kamatis day ta Nuna kulog jay bukel ibong day ta Nuna kuti jay bukel sikaw day ta Numapis ita bukel ampas day ta Ampas day ta Ayan. Nuku ribet-bet abukel pasas dayta Ngenu sunggar abukel mungay dayta Nuna uneg abukel mani dayta Ngenu sunggar abukel mungay dayta Nuna unig abukel mani dayta O kalawit no makitamtay kalkalika gumak Bunga timangga nagpunipunan itipintas Maayayo ak amang guy-guya Maalalin wak nga guy-guyan isip kenrik na Naganus ko ng ading ay marido ka Narangidangan at ang kinandi mo'y makita Urayek ti pan na kaluong na Jak makatutor, jak makaig na jak may turanday ta Paluumet tulaing dito'y ulit ti puso Tasis siya tulaing ti umayken kaagi ko Tapnon mamenggati adu aligat kento Nga panangay aywan ko ken ka panang sipsipo O kalawit di mo kat ipaidang Taag subadak tuti tulong mo kanyanak Di mo kat tipden nga at pangatu In ka rin kanyak asaranayam daytoy ayat ko Palumek tulaing dito'y unik ti puso Tasi siyak tulaing ti umayken kaagi ko Tapnon mamenggati adu arigat ken tuo Nga panangay aywan ko ken ka panang sipsipot O kalawit di mo kad ipaidang Taag subadak tuti tulong mo kanyak Di mo katip den nga pangatu In karim kanyak asararayam daytoy ayat ko In karim kanyak asararayam daytoy ayat ko Diretso nga dagos Apa mo di ka nagsao? Kung ano kantaan mo na nalpas na tayo Bumong luloko kan sa
Okay, for the last 15 minutes, fata kami manan. Apo, makaiyat mo dito yung nga bakat ang contestant tayo tatay ni ading Amy Marcos. And once again, kita ada anti-talent apo, may da kayo, aloko yun, da kayo apo nga sumali. Tapno, baka si kayo, natabibiro kami apo, ang pukpukaw, ang Ilocano Idol. Yan, i-create na kayo iti YouTube channel yo. Ayan, tulungan da kayo apo tano, mapadasan niyo mo, padasan ti FDD apo. Taamok nga, ado ti Ilocano worldwide nga, sisasagana nga mga suporta iti Ilocano Talents Mat. Ayan, so aside from the J Cash Prize, you will have a chance to have your own song. Dakka nga ba nagako dito nga may published worldwide. Oo. Hindi kita pangablao. Wan nga. Naglain kayo talaga karoba kanta yuti kanayan nga pagpakanta da dito Rojas no da kasaran. Idol kayo talaga. It's me Crow Zero ng Rojas. Oh, thank you so much apo nga madita madagiti medyo kumalkalaban kada kami sa pila kumatag sardangdan tasi kami apo kami pumutpatol. We are very good. We're in fact inawawis mi isuda to join our group. Ayan, daksang gasat damot ti sabali nga nangigam kada kwada. Oh, balong, anapiti ka mo kantaan. Ngaji, rekas da. Ana? Nulang kumba. Ay. So, ulitin mi apo, dati ka parparo apo nga sunata nga income naputar. Entitled Dinarlingkan, apo. Dinarlingkan. Para ni nag-request ni Kuya Joseph. Ayan, Joseph Agtarap, medyo nakaisam iso ng agre-request. Ayan, sa bali din ay sarek. Okay nga ron. Ito rin, iti most requested song. Tapsat! Nulang kumakorsonada ka, uray pakpaket ka nga amang, uray kuman basta natanang ka, ay kumaay ket nalabit, dinarling ka. Aming pagselselosam, gagayem koin kapakibyangan, kakabagyak kaap-apam, naglaing kan no di kumaay ket dinarling kan. Tagi ko en nagtumet uray saan, iturong mo iti pagayatam, anak met nga agbabaket, ken tita kwartam jak tukumpet, uray nga tanha anak apumak ng taawan ditat pagragsakan, simple abiyag nga adut kapagayam, day tati inak kalikaguman. Kunam abinagduwanak ay nasa anak met anak daw dawat, idi nakita nak sinustintuan nakas anak ngem idi pailang agduduaat, idi kwan na maliukan isidir mong siyak nasdaawan, dandanin ana darling kan agbabawi ak kumatatan. Tagi ko en nagtumet uray saan, iturong mo iti pagayatam, anak met nga agbabaket, ken di tagwartam jak tukumpet, uray nga tanha anak abumak nang taawan ditat pagrasakan, simple abiyag nga dut kapagayam, day tati inak kalikaguman. Tagi ko en nagtumet uray saan, iturong mo iti pagayatam, anak met nga agbabaket, ken di takwartam jak tukumpet, uray nga tanha anak abumak nang taawan ditat pagragsakan, simple abiyag nga adut kapagayam, day tati inak kalikaguman. Sa Dagos Memorize sa Dagos si Chorus Sika. Siyempre, inspired ka. Sika, natadati dagdagasan ng hayang angkas.
Adtoy yak paila, parking lot, RJ, baka isipin dago o yung ak. Por may parang talang mo dyan paulo na insan, nga na eh. At ang amin, awan laki din kami na po sa tiladang ang pampanunod ko nga sonata. But anyway, that is just a song, a plain song, apo, ha? Okay. Kano ta kayo matanog para ta kayo nagpara kami dito istorya tibiyak na please feel free apo to get in touch with the FDD ta na medyo may bibo sana kunti surat kahit. Nakita yung adanti makapaisip nga pasama kitibiyag na apo ng Ilocano ay katungtungan da lang tayo rambit ang kayo di kanta. Nakabi mo layaw? Awan, may sama nga sunata ti sagot ko ka kayo apo. Dati kat dati ka parwan at damo ti kadaanan apo. Dahil kati mo ti kurkurso na tagtata kati sunsunata apo ni Bobby Gutierrez. Karod! Nagbuya pa idi, di ba? Supay. Di mo lalayaw nga ayan agpukaw-pukaw di agbayan aglisi ka adaywan na tapno nagtal na tuirik na ayat abim mo lalayaw naulpit manang lilaw takas kala agpatpataw ket iyaw awan nakauray painuting at aldaw maripiripirituin naken nga ikulbo nagtulaen gandat mo't mangirurumen mangikulbo mangitulmen ngem nukas pudnumen laeng puro seman jay bitwen tatap nun mamati akadin tuket agkupas di mulalayaw nga ayat maripirip to'y naken nga ikulbo nagtulaeng gandat mo't mangirurumen mangikulbo mangitulmen gem nukas pudnumen laeng puro seman jay bitwen tatap nun mawati at adin tuket ang kupas bimol lalayaw nga ayat tatap nun mamati at adin tuket ang kupas bimol lalayaw nga ayat. Oh, balong. 3 minutes lang, ay 2 minutes lang. Okay, 2 minutes lang yan tinababati na po. So thank you so much for being with us and this has been your Manong June together with Jean-Marc Pastor. Ayan, for another episode of Adda Kami Man dito lang nga po 98.5 IFM. Kaya syempre mga kanta. antabayanan da kami tumanin na po next week for another exciting Napaot lang na di ko na, adi ip. nalpas mo lang kami kinta tayo ulutin man yun. Naslag jay bulan na. Dadalutan. Okay, so Tata. yan. So, until next week, Apo. Kikita tayo tumanan. Apo. Apo. Sa Apo. Harod. Our last piece. Thank you so much for listening and watching. Minsan naradiin dasalag jay bulan nagregret tilinaaw jay kamasetasan baro kung hud natulbakan pinilit mo aniluktan gapulaeng tapintas mo apagiin babalo Yun na mga aldaw hanggarin kay kanya amin to ababaro
di kanton makiinayat. Abay, kayang ka nga Hindi noon. kwan nakakita kan, di tartaraging imtisyak. Binaybay anakon, tingana, itidalan ha. Dahil naman. Apang. Tilata nga bersyaw. Anang ngarot na kaya mau. Si Marichan mana? Na minsan rabiin Kaya na, kaya na. nasa ladya'y bulan naragretilinaang di kamasetasan baro kong hurot na tuluhan pinilit mo ang niluktan kapulaing na pintas mo apaling Gary Valenciano. Marikaya. ingkarimbay kaniyang Amin tuwa babaro Di kanton makiinayat, hindi ko nakakitakan, natartaraking entisyak, binaybay anakun, tengana itidalan. Kasi Gary agkuti ko ano ya? Babalo na. Okay, once again, thank you so much for being with us. And maayatan kami unay abota dati anak ko na. Inocencia Marcelo, join Oh, ka po na Andy. ultimo. Thank you so much. Bye-bye, everyone. Bye-bye.